Wow. Ta imagine thutha wa Shiru wa GP gukorana na gathinema ka mwanake uretwo Herija Pianist athakite rwimbo rwake na keyboard na agekira TikTok ndanamuthinikania ta uria aini amwe mekaga aramugathiririe ni kiheo giake na iguru wa uguo aramuhe rwimbo ruru o uguo tuhu na to uguo aramwira athie arekondi rwimbo ruru ekire video YouTube ni otiga kurathima andu naruo athukume kindu githi iyo tio ngoro njega. Akenya mwena wa comment section makorirwo makigathiriria kaundu gaka kana giko giki gia Shiru wa GP na Fortune Southern Event akauga uyu mutumia ni akona ngai na Jabiji wa Julia akauga love this woman when you know you are preaching you won't restrict anyone to share the message na Fairies drama akauga wow that's why I love this woman roho safi akiabarikiwe Shiru wa GP HSC tura matuko maigi na Shiru muthunga akauga no wonder she will be my mentor forever. Guku ni kwa Mwangi wa mohoro gakoge kwihoana gitio kinene ukoge subscribe thini wa YouTube channel eno.